kunema consequences vele ku ignore calling yakho ngiyangithola njengamthola ukuthi the only thing lengiyitele emhlabeni is to heal the world. Yes, I will have fun ngibe netinto nami, but the only purpose lengitele yona la kunceda abantu ngiyangithola nasengayendi lento leyo seyini lengutele la emhlabeni ngiyangithola. So even God will punish you. Ngiyangithola ungafa nokufa. Let's talk about it, us talk. Let's talk about it, us talk. Let's talk about it, us talk. Episode 46 i-Asicoce Na Prince Vilakazi. Uma episode yakho yokuqala press subscribe la ku Prince Valley Media. Then mangafuni ukuloza inhlelo letengeka la kune notification button ungayipressa. Uma utobukela le interview le uyithanze sebenzisa le like button. Then mangabe khona lofuna ukukhuluma lokusho kune comment section lo ungayisebenzisa. I-episode esigcine ngayo ubile ukuthi after episode 46 ngitsekulandzela i-poetry. Then uwabonile ama-poets alandzelana. Mawabeke usafuna ukubukela lamanye kumbe ufuna ukujoin competition ye poetry mhla ka-20 May iyabuya ke episode 3 season 3 where the most brutal poetry competition ilethwa i-Words in My Mouth. So hambo register website yabo it's www.wordsinmymouth.co.za. Then utoya go computer 5 minutes stage ukuneta 500 rand cash ngepoem lay 1. Then utobathola njalo mawubabuka ku-Instagram baku it's @official Words in My Mouth batholakala njalo. Then ngema shorts ngibonile ke bekusolo kunale jalo livela kancane Mike Mustard Seed une podcast it's under the poetry. So ungathatha le short ungatsakwa kakhulu, then lapha kule link lekhona ito yakho kunika le full meal kumbe le full sip ku Spotify. So mlandzele njalo ke atozolo avela ama short kancane. Then kungena ku episode yanamuhla I'm happy ke kuthi kunento lento yenda lebalekile la kule episode akusiyi violence ngendlela ke kwenteka ngayo. Kunale outlet bathi My Prince ngiyathemba mawubukela Mr Bones ukuthi boyibona ukuthi mabayibingelela kanjani. Today ngina Makhosi, so My Prince ufuna ngibingelele Makhosi ngendlela le right athole ilakaduka, so ufuna ngimshaye ngalendlela le stobe sixoxisana naye. Ngiyathemba ke umbonile ku social media ku Facebook tiningi tinto leka tendako especially la ku late tradition. So utosichazela nguyile sixoxisana naye nge tribal chief Menzi Makhosi mfowethu angikwamukele kwaSicoce Na Prince Vilakazi khamba njani? Kusharp mfowethu never ngakuwe. Bengifuna ukukunika lela kaduka so angathi singa yenda la. Utocabana nemakhosi ngihamba nawo Makhosi. Uvele ku social media, mawuvela ku social media uvela wenda umsebenzi wakho sikuhlupha ngema questions asikakhona ini ukuthola ukuthi okay ngibani le out le yenda leti into leti ku social media sesikubuta kuphela sikhona ukucoca nawe, but this platform la celebrate khona nini le nento lomsebenzi sithole nokwathi ukuthi okay why nento lomsebenzi lo. So siyacala siyakubongisa ngeplatform lo ithethe lehle, then siyakujabulela ukuthi sibe nawe la. Nami ngiyadibongela futhi. Une calling then kunawe ngifuna kuva ukuthi kunemehluko between kumakhosi na Menzi. Yes, kunemehluko because Menzi is just an individual ngiyangithola. Then Makhosi sengikhulumela kuthini ngilabantu lengihamba nabo ngithola Makhosi. Spirits emakhosi bantu labeba ma queens or kings kutsala ngithola. Ngibethwe ama ancestors ami kahle laba wamakhosi. So naso uthi Menzi ngisuke ngingimenzi, naso uthi Makhosi so bala sonke mina nama ancestors ami. Okay. Kancane awusiniki kakhulu ngubani Makhosi uwendani? Makhosi kwanyalo ngisebenza ngesiphiwo sekuthandaza, ngisebenzisa amandi kepha Makhosi ubiye abena letinye tiphiwo futhi. Njengokuchaza amaphupho, ngibe ngibe sangoma, ngibe ngibe umprofeti. Ngisho ukuthi ngina 3 kahle tiphiwo lengiphiwe tona abantu abadzala. I2 iqhamuka ngakhabo make, that is Buthantazi nebuprofeti. Bungoma buqhamuka khabo baba.
then Menzi ngibani wakabani uvelaphi? eh Menzi Innocent Sithole ngitalelwe khona lapha abathola. Ubungoma kumbe nebuthandazi akusi i-career lo ngayichoose, i-calling njengoba sisho. So ngiyacabanga khona lebe ufuna kwenda lokukuthole ngendlela njengoba sithi i-calling. Bufuna kwendani mhlambe wona mawusakhula career yakho? Uqinisile lapho. Lebe ngifuna kwenda kahle kahle angalahleki la ngikhona khona because bengifuna kwenda i-nursing. Ngithola. Sukusela kutsala ngisakhula sifiso sami bekunceda abantu. Yeah. Ngithola. So okay, so yenda ngala uphendule right. Asiye mawukhula because le tinto leti ngidobekisa cishe ngebathini ngebudloti kuthi sinokuva ukuthi tuke umuntu tuke budloti esikolweni ubone 1 2 3 kunema signs la khona. Kune video yalomunye umfana la trendile nje. Lo mfana beba sesikolweni bamphathele umbrella umfana. Then la khamba khona abantu babaphusha ukuthi okay badedela lo mfana singasho ukuthi ngathi ingozi. Then ucommente ukuthi lo mfana unebukhosi lo. Yes, because isiphiwo sicala kuresembler usasemncane ngithola into lotalwa nayo, especially na une calling into lotalwa nayo ngithola. Utoba ne special treatment esikolweni. Like ngitokubekisela njengami mina I was a class rep from ka grade 1 until ka grade 11 ngithola. Ngafika ka grade 12 ngaba i-president yesikolo, so lendo ita nawe usasemncane ubonakala usakhula ukuthi there's something special about you uyangithola, uyatsandzeka, uyaduma nje for some reason, whether ngendlela lekabi or ngendlela lekahle, because nasisakhula sibantu siyawenda amaphutha futhi sifunza ngawo. Asiye kulok rap. So urap for lo 12 years kude na inye i-grade dongakapi dongakapi nesikunda khona? No, only from grade 1 to grade 11. Yeah. Being class leader. Okay. Then mine ungithole it's ka grade 7 eNgwane. Bekusana lento yemake ngifuna ukuthola ukuthi le surrounding lona because domfana besikhuluma ngale surrounding leka nayo through umbrella. I think nguwe ngathi lebe usengafiki le grade 7. Don't correct am wrong. I crazy lava bonke labantu bebafunza ngale ngathi nguwe wedwana lebe ufunza kamona. Kumbe bekhona lebe nifunza nabo? No, I think bekhona lebe sifunza nabo. Ngithola besifunza sonke eNgwane. Yeah. Besifunza sonke. Icalele ngale. Yeah, icalele eNgwane kahle kahle. Then sibe ne group le siba nayo eclassini futhi. So boy party ya le group le I think ngiyiphi lenye lengayiveta. Naka grade 10. So ngifuna kuvozi lokuhamba nema group lo solo uhamba nabo because baningi bantu lo sihlanganisa nabo vele sihlangana nabo. Still ikhamba nalo ukuthi awuhambi wedwana. Angeke ngisho njalo, lokunye kukhula ngithola nokuthi sitholakala sesi-influenced by i-environment lesikhula kuyo. Ngithola we were exposed to gangsterism ngithola, so nathi sagcina sijoyina ama-gangster njalo ngithola. Senda tinto lengeke ngithi ichenye ngato nyalo ngithola. Okay, simple question engithinga yes or no. Ikhona ifight lo ke wabanayo wayiluza ukuthi la I was defeated. Yes, bakuhlanganyela sithi ngoba bakushaye baningi uluzile. Ikhona ifight lo ke wayiluza lo ikhumbulako leyi1. Umuntu yabobuni lo hamba namakhosi Prince na. Yeah. Usuku hamba nemabutho, so you will attract ma fights ngithola. So sonke kunaNkulunkulu uyaphila uyangithola, usithanza sonke wonke umuntu unema ancestors akhe. Mina ama ancestors ami bekangavani ukuthi ngibe spoiled brat kuthi ngidosukela umuntu ngiqethe ngimnqobe uyangithola. So there was ma fights lapho ngisukele khona umuntu uyangithola. Yes, if le ma fight lawo bengiwaluza because ngimsusele lo muntu uyangithola. Yeah, angasi ngabona usukela umuntu, that's why ngibuta ukuthi uke walona waluza ama fight because onke lalamanye it's either bafike basukela umuntu uhleli naye uyamlekelela then angase ngabona umuntu usuke, that's why shoza ngcono ngoba bengifuna ukuthola ukuthi
ifana mhlambe singasho ukuthi uprotecteka even noma ugangile wena no ayisebenzi njalo awuprotected. Then ivela njani la so ibona khona wena ukuthi hayi man nginanasi isithunyana sivela because there is nothing lengasho ukuthi mina ike yavela safunda isikole ukucecene isikole so lokungakaveli lutho ivela njani nje uqinisile lapho bengiphupha sasesikoleni bengiba nekubonakaliso ne but bengak entertain ngithola la ngicela kuba show khona nangicetha isikolo yabo lapho sengihleli kakhulu bengingasebenzi kuhleli kakhulu endlini so ngiyathandaza shothi ngide mall lento ikhula plus i background yami vele ye Christianity ngithola so lenye langa ngilele like sihleli ngilele then nangilele ngiba nesibonakaliso like chamuka abafana basecompre bayasihlaselwa yabona lokucamile lapha kuleli phupho lesibonakaliso lishirt leli blue yabona then ngiyafika sasebenza eKhawashi ngiyafika ngiyaduka eMajida ngisiyathi Majida ngibe nesibonakaliso so oluphupho ngiphupha si-attack abafana basecompre and laphaya lokucamile lishirt leli blue and lishirt leli blue maphoyisa ngithola like bengadi even ukuthi uphupha into leso sokuchaza but ngakukhuluma lokho it was a Friday Sunday kwakhona bafika amaphoyisa and babopha mina lo lombonile ngithola basibopha nalenye intwana ngilapho la ngicela kubona khona ukuthi no man ngikhona kubona into ngithola because Majida ayangikhumbuta sindoda uyishido lento le ngithola and naku seyiyendeka ngithola so okay bekukhona into lebekufuna uyende ngokucabanga kwakho nani because yes nayo uyibonile lile ngusiyendeka lokubhlungu khona ukuthi nginokubona nala ama video akho lo wendako ayikhombi direct ukuthi njani khona lokunyelo wake washo ukuthi okay ubona accident akubonakala ukuthi Prince utothola accident itholwe ngilolo laceleni then wena libonwe nguwe liphupho ukuthi lita kuwe yedwa utofaswa nyani but awukaboni ukuthi kutofaswa mina so makavela asho ukuthi ngiact ukutonqobeka kumbe kusho ukuthini Prince ngitokuchazela nawo by the time besengingade ukuthi ngimakhosi ne so lento iya ngokukhula ngithola the more we exercise the more we practice ngithola the more utobona clear ngithola the more utobona into njengoba injalo angeke kusaba ukuthi njengoba ngakutshela ukuthi ngabona lishirt leli blue lenye into le intuition yakho ngithola iba strong the more ukhula so sometimes kwendiwa kuthini uze ungaboni straight usengakhuli ngokwemoya uze ufike la kumele ufike khona now khamba sikhathi vele utoyibona straight into ukuthi Prince utoshayiswa imoto kuze ngimsinzise kumele ngente so ngithola so masibantu asiva ngidochaza ukuthi asiva njani ukuthi okay siyakhutwa ukuthi ngendlela especially bantu labadzalani sinokuthi banokushanga liswathi lelincane even nemdala nokuyibikisa njalo ukuthi okay siyathi ukuthi kunetinto lekufuna singatendi ngagcineni kwaloko kugcine kuba nema result lato sehlela so umsebenzi wakho uqale after solimele wabekisa ukuthi ngilabantu abazala mhlambe ngifuna uto correct ama wrong labende ukuthi tholakale ulimali because batofuna uto wenda lo msebenzi so ungayilungisa lapho umsebenzi kanjani bekunembango njengoba ngishido ukuthi nginesiphiwo ngala khabo make nakhabo babe ne khona umbango lekukhona Makhosi both of lama family from my maternal side and paternal side ngithola so kude lofuna kubhawa kulomunye mabalwa ngibalo limalako ngithola fana nokuthi kulwe make nababe endlini yes asilwi thina sibantwana lapha but kuyasilimala kuyasilimala ngithola so kulwa kwemakhosi akithi kwa affect ami ngithola ngongilethela nje ma challenges incumbe empilweni ngithola only to find out nokuthi mkhulu lo ngiphethe kumbe gogo lo ngiphethe uthi nakabuka yena mina bengeke ngisivume lesiphiwo because bengigcwala strata ngithola bengigcwala strata so the only way ukuthi bangibambe ukuthi
bangihlalise phasi uyangithola bakuvumela ukuthi ngilimale uyangithola kunema consequences vele ku ignore i-calling yakho uyangithola njengamthola ukuthi the only thing lengiyitele emhlabeni is to heal the world. Yes, I will have fun ngibe netinto nami, but the only purpose lengitele yona la kuncedza abantu uyangithola nasengayendi lento leyo seyini lengikutele lamhlabeni uyangithola so even God will punish you uyangithola ungafa nokufa. Then icala njani nyalo because ngifuna ukuva ukuthi kuvele njani ubale uthi okay une Buthantazi une bungoma ngikuthole so bathini bazalwane baka Jehova kumbe bathini okay bazivakashela sonke asebenzise igama le mawasithaba ngoba ngikhohlwa lesini ngikuthole bohlala nabo bakucocela then sekuvela nebantu bokuthandaza bakuvetela so unabo boko icale njani nje ukuthi okay naku nyalo sengiyabona ukuthi nasi lesiphiwo leli enginaso ene kucala kuphi ukhetha njani awukabi confused because singasho ukuthi asisunako konke mabomu nyalo isiphiwo lesihamba phambili lesicale kakhulu ngilobuthandazi ne I used to pray a lot like ngimuntu lotsandza kufundza nelibhayibheli ngithola so kunemavesi lebengawavisisi like I prayed ukuthi ngicela kube na someone or bantu labatako lengitofundza nabo ngithola sengiloku kuvela bofakazi nethi i-problem ngithola ababelieve Labadzala nana ngithola but angabi nenkinga ngalokho ngithola because sonke sinetinkolo tethu tihlukile ngithola so ngahambisa kakhulu Buthantazi phambili kanti kuthola ukuthi vele siphiwo sami lesihamba phambili kakhulu ngilobuthandazi ngithola ngiso lesingathi sinemandla. Then lele sinye sivela njani because I'm happy ukuthi asithi uthwasile mara ukathwasi akathi kuyavakala lento lengisho ungilokunika uyichaza ukuthi uthwasile ukathwasi then kube ne video lofike wayoyichaza ukuthi yes akudzingi ukuthi angasi ngakudzingi kuhlukahlukene kuthwasa kunekuthwasa ukuthi lolo kujwayele lesinormal ukuthi okay uya mhlambe kagogo la uyofike uhlale khona inyanga letingaka abakwendela umsebenzi sekunalo lokuthwasa lo uthwase kona I think ngathi lokunye ubekise ngathi ukuthi kunendlela yokuthwasa kiwe emantini umuntu yeah so unga explainer le ndlela yokuthi okay uthwase njani. Mina ngumuntu longakathwasa ngithola mina konke lengingiko ungibona lengugcokile nginiketwa bakithi ngithola bangikhomba through my visions ukuthi hambothenga into leso so hambothenga into leso so ngithola banginika ama instruction kuba like isihleli so njengoba sicoca ngithola banginika instruction thenga into leso so wende into leso and the more ngidenda letinto leto i-connection yami nabo iyakhulu ngithola the more ngikhona kuncedza abantu kakhulu ngithola so kunema ancestors latendelako ngithola and bantu labaningi bebangathi ngaloko but bantu labaningi cishe sebayathi ukuthi kunema ancestors latendelako awudzingi ukuthi uze uye kaGobela or something ngithola ngavumelana na kuloko because angisho ukuthi ngiyabadla abantu abazala ngifuna kusho indlela wafike wayisho kuze bose ngaqali mhlambe nokunceda abantu ukuthi udoda kutowenda i-interview nami ofuna ku-interview mase uqale kunceda abantu ngemsebenzi wakho mina umsebenzi wayo yendani ukunceda abantu but naku sekwentekile kufakazela lokho lento yema video uqale kuyenda njani because okay le mahiya angeke siyibone awukaqali wamane wafika wathi okay ngiyowenda ama video ku social media kwendeke kanjani uzithathe le journey ukuthi okay sengifuna kwenda ama video. Okay njengoba ngikutshelile nasekucaleni ukuthi Labadzala bafika sibe ne conversation now ngithola bathi kimi Menzi siyakubona yes uyafundzisa uyabhala but kubhala kwakho won't help you reach bantu labaningi ngithola so sifuna ukuthi wende ama video le platform le ngireceive through ivision ngithola bathi sifuna wende ama video ngithola and ngendlela bangayo abantu abadzala I didn't have even a wife ngithola kwatholakala ukuthi nasekusonzela isikhathi leso mabangitshela ngetinto tema video then ngathola i chance ngaba ne wife ngithola so tinto tabo bayatihlela
Ngiyangithola bangitshela ukuthi no because sikuphe not only ukuthi usite bantu kepha ufundzise nebantu so kubhala labanye abantu bavilapha kufunza uyangithola and thola ukuthi lenye information iningi kakhulu idzinga ukuthini uyithule ngenkulumo uyangithola ucoca kucame ukuthi ukhuluma ngemaphupho kakhulu mara dinyenti izinto lokhuluma ngazo I think kambe Sunday ngiphi lokuthi okay awusingiyimete kwemaphupho ngilokhuluma ngaloku bokhuluma ngani Sunday bengikhuluma ngemthandazo ngikhuleko bokhuluma ngemthandazo so ngifuna ukuthola lento yemaphupho ukuthi okay ungaqale uyindlala kwemngoma ukuthi kukhona vele la mhlambe emhlabeni laba tidochaza amaphupho banalesiphiwo ukuthi babona amaphupho kumbe wonke umuntu uyakhona ukuboniswa amaphupho kulaba banaleti phiwo like ukuthi wonke umuntu lo nesiphiwo uyakhona kuchaza uyachaza amaphupho cha akusinjalo akusinjalo uyangithola it's something lo inherited kwebakini uyangithola kusiphiwo nako lokho chaza amaphupho so akusiwo wonke umuntu lokwatiko chaza amaphupho so umuntu nje general because my career siyawakhetha nana njengoba sithi I calling le banifonele na put a receiver le call that's why ngitholeni ngiyamase niyibambile kwaba right angakhetha ukuthi ngifuna kuyoba mthandazi mina mabomu nje ngifuna kuba mhlambe nebungoma kumbe vele akukhethwa lokho kufuna bakhethe abantu abadala no letinye tiphiwo chamuka kuNkulunkulu uyangithola nakulabadzala especially njengeprophet mthandazi tiphiwo letifana nale uyangithola so angeke ukhethe ukhethwa ngumdali straight uyangithola uappointwa nguye uappointwe ngilabadzala lento utalwa nayo uyangithola that's why isiphiwo sakho kumele sibe traceable sometimes because maybe bekunazibani ba lento ibaka like emndenini so uyangithola kunemagama lonokhuluma ngayo o letinto lamanye angwathi ngasikhathi ima language angekafani nginento lenjwayele ukuthi bathi inzunzu nguve umention inzuza is the same thing kumbe kuhlukene kuyafana inzuza nenzuzu kuyafana ngithola sekuhluka ama language kuhluka ama language yini mhlambe kumuntu lo ngamchazela ukuthi yini njengami ngoba ngisho ukuthini ngemuntu lo kholwa kakhulu uyangithola ngiyakholelwa kumdala inzuza it's a water deity uyangithola it's a water supreme being kahle kahle ngasho ukuthi ngiyasaba ukulikhipha leligama leli because mina ngibelieve ukuthi kunamunye uNkulunkulu kepha inzuza ifana naNkulunkulu wemanti uyangithola it's a water god kahle kahle uyangithola then yini injeti lihiya leliya yabo lingathi linamablomblom lotus flower lengathi linamablomblom nje linemibala lehlukahlukene nethi ngoba nyalo angaliphathi bengakukhomba ukuthi njani then kubuta mhlambe ukuthi letinye into disebentana kune bathi yindi ngizoze ngibite ngokuthi ibhengere like ilchiva this one yini umsebenzi welchiva ngoba ngathi ngeva mawugula khona labantu abafaka machiva kuza ngawufaka nawo wonke umuntu angicabanga ukuthi etinyanga kuphela so kuya ngama ancestors akho prince and there's no need ukuthi ube spiritual gifted to wear such ngithola so ilchiva umsebenzi walo maybe unenkinga yama joints uhlushwa ama joints ngithola la sandleni especially ungaligcoka usuke unikwe ama ancestors akho for protection connection ngithola ukuthi bakhona ukuxhumana nawe ngithola so uyaligcoka even if ungekho spiritual gifted manje njengoba sonesiphiwo sokufana nemuntu kunemisebenzi lekayendawo ukuthi okay sekufuna a change i lifestyle sekufuna nyalo ngifuna kuva ukuthi khona into lekufuna utekele maybe mhlambe etshwala mabe bokuphana ngemali kufuna uwekele imali kwendakala ngikhona lekufuna ukwekele kumbe solo kuyafana njengoba ushilo ukuthi hayi Makhosi nguye lo wenda lokhu mina mangingimenza ngibuyela straight la ngibuyela khona prince akusi punishment la ngithola it's a gift so yes kunema ancestors lato la ngeke kuvumela ukuthi unathe and kutoba la kuwe lento tshwala angeke ubufune ngithola noma ungathi uyabunatha abutokugulisa mina njengami esayidini lami abanangiya nokuthi nginathe ngithola
kepha inkinga ukuthi nginathela kuphi uyangithola so kunetinto vele lototekela kudla lokutokwekela like maybe bathi ungasa njengama angidli ifish but bengiyithanza ngenhlitiyo yami yonke uyangithola ngicela basendele fish ngale kulungile yeah uyangithola angidli fish angidli ingulube uyangithola manje sisters ethakafana kunemuntu loyidlako ifish but unesiphiwo uyangithola so kunetinto vele lokumele utekele njengasetshwaleni angeke ungithole etshwaleni uyangithola but etinzaweni lokuthi maybe ma-park tinzawo letinjalo ungangithola ngihleli ngirelaxile nginatha uyangithola so tiphiwo tethu atisivimbeli ukuthi nathi siphile impilo uyangithola manje ngoba sibokhandashisa sikholwa ngokubona khona lokutongehlela uma ngakwendi kumbe akufuni nje ngize ngikubone mina kunelivesi letsini ungamlingi umdala uyangithola so ungabalingi nebakini ungamlingi umdala uyangithola vele kukhona lokutokwehlela uyangithola njengami if nyalo ngitotsi maybe sesiyajuthana siyahamba siyokushaya siyakuphi uyangithola khona ntobi yangigula uyangithola because kufana nokuthi ngiyi-Wi-Fi lengaka encrypt uyangithola ngidonsa yonke into if kunemuntu lophethwe sisu lophethwe inhloko nami ngito attracta lokugula lokho uyangithola sinebuvele obuhlukile njengoba uvele ngibekise indzaba yelanguage ukuthi ngathi ukuthi inzunzu uthe inzuza kunebantu abaqhamuka kwemave angesheya bafika beta emzansi nathi njalo siyahamba siyangale kimi according to me maqhamuka iBhayibheli ngiyacabanga into leqhamuke ngesheya yasithola isinemasiko ngasho ukuthi mhlambe nalama gifts lenawo ayiphathi emasiko mara sikhuluma ngaNkulunkulu ukuthi nako kuyi-gift ngeke singathandaza sonke esontweni mara ngeke sibe ba prophet sibe bafundisi so siyagcekana nya ngasho ukuthi bantu ngeke ngithi bantu bemasiko because culture is different ne gift asisi bantu labane gift but basuke bakhuluma iqiniso ukuthi bafundisi benu bayiyeta kithi mara bathi ngayi kini then inkolo iqhamuka igceka konke ukuthi sekufuna uyogceka nemndeni sibalansise kwente kanti ihamba to babili letinto leti because unako kubabili ugifted both side that's why mina ngithi Prince angeke ngisayide nakunye ngishiye lokunye ngithola because kunako kokubili ngithola so bantu ba confused kahle kuswela lwati noma kuqinisa inhloko liqiniso siyalibona ngithola angeke sithi kubi kulapha ngemuthi ngithola udalo ngibani lo muthi ngithola udalo ngJehova yonke into lekhona emhlabeni lehle olembi idalwe emdala ngithola so kude there's nothing wrong about bungoma ngithola there's nothing wrong about bu prophet namasondo nana into le wrong kuthi ni practiceane phakathi esondweni ngithola nelisondo le right or kunetinto letimbi lenive nitento ngithola same applies esibungoma nanani uhelp abantu ngegift yakho ngithola because kunalabanye lesabangedelela ngithola bangedelela ngetinto letingafuneki bafaka ama spice bangeda ama spice thola usilomuntu lo so yakhona kuganga so yakhona kwenda into ngithola thwalisa ngithola so asiye kuganga ngifuna ukukhuluma nekuthi bakulethele something asicale kune video la ugcine uveta khona ukuthi mawangabe unginike mhlambe siwasho ukhulekele manje ayingcwele vele just manje iyana imvula then akufuni lo muntu wabese afake igama lemuntu lapha because lokho sekuthakatha ihlupha kakhulu kwemjolo ngithola ihlupha kakhulu kwemjolo na Prince ngithola abanye sebalanza tinto ukuthi ngifuna zibani angithanze ngithola sebuthakathi lo angeke ufostele ukuthi umuntu akuthanze ngithola ngisho noma ungamendani ngeke ufostele ukuthi umuntu akuthanze angithi uyakwenda kumbe uyakwendisa makafika la kuwe ufike athi nomuntu ngifika ngisho inkinga yami ukuthi nalo make levele ngicela nje ungincede ngimkhulekele kumbe ungiphe something ukuthi mangithi vele funa abuye
Ngiyabona ngenda njani ngibuka simo sakho uthi yini. Ngendeka ipartner yakho nicabaniswa yini o akasakuboni kahle o akasakufeel kahle ngenxa yokuthini kunesimo semuthi or something yebumnyama lephazamisa i-relationship yenu uyangithola selapho ngifika ngikunike something yokucleanser wena ne-aura yakho uyangithola ukuthi ube clean ukhona ku-attracta into letihle uyangithola if bese ihambile ipartner yakho uyangithola itobuya uyangithola because ngani lo muntu uyakuthanda nethi kube na something lephazamisako uyangithola sekukhona ukuthi umuntu uvele so utibonele someone else lapho I can't help you and there's nothing wrong wena lo yendile yena utibonele someone else because even noma ungathi uyomtrap banihlanganise umuntu nakangasiwakho akasiwakho uyangithola. Okay, besikhuluma ngokuthi yes mangabe kukhona lengiphazamiseke khona ukuthi mhlambe kunemuntu lo vama kusigangela ungakhona ukunceda kususeke lo muntu omnyama then umanyalo makayithethe girlfriend ukuthi ngiyamshiya Prince akusingi Prince lo moshile kude lo ngakhona ukuncedakala ngako lapho Cha futhi ngaloko sekuganga if sotofuna kubuyisa umuntu ngendlela and angeni last ngithola utobuya but angeke last uyangithola. Then uke wakhuluma ukuthi that's why ngifuna la ukuthi bakuthumele khona ukuthi okay nayi ipartner yakho uke wayibekisa lapha kunebantu ngifuna sikhiphe naloganga ukuthi lokhu ganga lesi bajwayele ukuthi basebenzisa ikhundla kusengaya lapha ngithi amene Labadzala mfana afuna ukuthi ube ngumfati wami wena vele ya then ukhuluma ngokuthi wena Labadzala bayakhona ukukulethela hayi ukuthi mina ngihambe ngiyocamba manga ukuthi because ngisebenzisa le position kwenda kanjani whether you're spiritual gifted or not manje Labadzala bakukhethela mfana uyangithola singayikhethela but asingcine kakhulu la kubantu laba spiritual gifted uyangithola mina nje ngendlela ngingayo ngithola akusinoma ngibani ongakhona kungibeketelela ngithola yes that's why abantu Labadzala bagcina babuka abantu babuka umuntu lotokhona ukukubeketelela wena njengemuntu wakamoya ngithola sinokusuka sibe moody singakhanuki ukukhuluma nemuntu uyangithola so abasibaningi bantu labatokhona kubeketelela lokho uyangithola so that's why Labadzala sebakulethela someone lo special kungaba umuntu lokuthi akanasiphiwo akanani kepha kuvamisile ukuthi na unesiphiwo nawe bakulethele umuntu lofana nawe lo nesiphiwo ngithola. Okay sense kubuyela mhlambe kuwe because sithi unato toyi2 letiphiwo leti ma unceda umuntu or ma wenda umsebenzi disebenta toyi2 kanye because kulula ngala kimi ngingabekisa mhlambe ngala kukholweni ukuthi yebo ungakhuleka njengoba sisawukayi kaGoogle sinokuvama kuba neevidence emathambo ngisengaboni nawo kwenta kanjani kuhamba kuyinto leyi1 la kuwe ukuthi mangikhuleka kuhlangene bogogo na nemdala kwenta kanjani indlela tethu atifani mina lethu uyabona into lengitokutshela yona indlela tethu atifani and tiphiwo sometimes yabona njengoba na unesithunya kuvamisile ukuthi ube nesithunya vele samba nedloti uyangithola lakini uyangithola sometimes kucala kuphakame ini sithunywa kucala uyangithola maybe asithi uqalile uyaprofeta umthandazela abantu njalo bese seliyavela ke lidloti nalo asithi lite ngemsebenzi uyangithola selifuna umsebenzi walo so nakimi kunjalo uyangithola ngisaqale ngani nebuthandazi uyangithola sengikhamba kwesikhathi tito align-eka tinto ngendlela tihlelwe ngayo uyangithola angitikhetheli mina njengoba ngishito ukuthi asitilawuli kule ndlela silawulwa ngilabadzala uyangithola so nasekufika isikhathi bona batowenda ukuthi bangikhomba indlela ukuthi umuntu maybe lo ngakunceda because kunetinto lo kumele utinathe kuze ku-evokeke lesinye spirit uyangithola sebungoma nani kulaba yethu vele sitendakalele uyangithola utholakale sebakufundzisa kushaya amathambo eloneni uyangithola. Then sikhulume ngalama video so uqalile uyawenda ngibhizi ma video mhlamba ngichazi kahle ukuthi kwenzakalani yini lama video lesikhuluma ngawo lawa ukhuluma ngani wendani
kulama video usually ngikwenda kakhulu ukuchaza amaphupho because abantu abaningi banokungihlupha angeke ngisibangihlupa kepha banokuvela ku-inbox ku-WhatsApp yangithola so indlela lelula lengibona ukuthi kungcono kuze ngingato concentrate kakhulu ku-inbox ngibhizi ngichaza amaphupho nga-1 yangithola so athi ngiwapost ngiwasho yangithola because labanye futhi uyasaba umuntu kungi-approach yangithola because isibantu bakamoya sinesithundi yangithola omunye uyasaba kungi-approach so nakangibona ngichaza laphaya uyabona ukuthi lo muntu awukusho ukuthi umuntu lokhulumisekayo ngithola kulula ukuthi angikhulumise yabona lenye into ngichaza ngema different types of spirits ngithola ngiyafundzisa ngawo ngiyafundzisa nje into letiningi ngithola kuphahla nokukhuleka if ungakwadi ukukhuleka ngithola then atholakala nini avela lama video lawo because ubonakala Facebook Sunday ngiyayipost video kuqala from Sunday to Thursday ngithola then avela ngosikhatsini ngivamise ukuposta ngabo 5 because wonke umuntu ucishe lapho lababuye emsebenzini sebabuyile ngithola sibantu abasha le information lesiyithola lapha asiyadi kubuta wena kumbe mhlambe labadzala ukuthi bakuthumele because bokuthi inceda abantu yini inhloso yale information le niyikhipha kore because niyikhipha for free yes lapha Facebook ukubhadaleka yona ngale information le ninika yini mhlambe inhloso yakho kumbe yini inhloso lebakuthumele yona ukuthi uyende yini lekufuna kuachieve imali it's not everything ngicale lapho ngithola imali it's not everything so le platform le labanginike yona labadzala leyokufundzisa ngithola ku reach abantu labaningi ngivule abantu labaningi ingqondo because even nakuma comments ngithola naku inbox ngiyathola umuntu athi yathi bengisolo ngihlushwa yinvo lesimilar to this ngithola but njengoba ngikuvile uchaza so nami ngitholile vele ukuthi ngine gift nanani ngithola so kunceda abantu kahle ngisho njalo ngithola akusiko konke abantu labakumele bakukhiphele imali asendele imali ngithola kunetinto lesi consumer ngoba kusanje ngami ngikhule ngilalela i-radio ngibukela i-TV lokunye bengingade ukuthi okay kungakhela ukuthi indlela ukuthi ekugcineni ngiloba kulama platform lawo before bona ukubukela base ngibani kuna ngisesibani lo sesi okay bekunali show le bathi yemoya ngifuna lo sesidolo khanya Thembinyatsi ngisesithembi then ku consumer something le yabo wathi ukuthi mhlambe indlela yakho leto prepare because cishe ku similar nale tinto letina kumbe just bukelele nje yabo Prince kukhuluma liqiniso ne bengitibukelela not knowing ukuthi nami ngokuhamba kwesikhathi ngitogcina ngirealize ukuthi ngiphiwe lento njengoba ngisho uyabona abantu labadzala bayihambisa ngalenye indlela utoba attracted to involophiwe yona ngithola njengoba nani nibhizi ngalokho angewadi ukuthi kukuphatheleni ngithola the more into ufaka i-effort kuyo the more iyokuphumelelisa ngithola so nami kuloku bengi-investa i-energy yami ngibukela lama show lawo bengikuthanda ngingadi ukuthi lento ikhona nakimi ngithola then leli gama la chief khona mhlambe i-role edlala because nyalo yes uMakhosi but angathi kumbe slogan kumbe sinanatelo the tribal chief mara lo chief akasuku la i nickname lo chamuka nayo usuka ubona amazidlala ibhola usuka ungibakubita ngeligama labo Messi let ihlupha maso ukuthi okay so ufike uofficial ngeke bathi uMessi ungasi uMessi sekufuna bakunike isibongo sakho straight njengoba ngikutshelile ukuthi lendo ebukhosi ingilanza le ngithola i-nickname nganikwa bantu lengikhule nabo ngithola ngiyacabanga benginabo 14 years ngaleso sikhathi yanganikwa bangani lengikhule nabo bathi ngingichief out of the blue nje bangetha ukuthi ngingichief ngithola solo bufakazi bokuthini
kahle kahle bebangiprofetha nethi ngoba bebangekho aware nabo ngithola Sintu uma sisebenzisa ligama sinochaza into letinyenti ngasikhathi kunokuya ngetone ukuthi itone isho kuthini ungakhuluma nemuntu la uthi kuse elathi ngikwatisile le angifuna kuyibulala ngithi hawu ungambulala then umbulala uyejele uthe Prince ushilo ngithi mina ngithe angambulala utoba nenkinga uMakhosi ligama but laba ngibethe Makhosi so nguphi lo mehluko kumbe lokuthi mabathi uMakhosi but kusho ukuthi vele awukhulunyana ngoba kunakuthi bathi sawubona babingelela uyona mara mabathi sanibonani bangakubingelela uyona ngendeka babona nalabantu ohamba nabo enonto echaza mina ngingumakhosi because ngimbethwe Makhosi ngingumakhosi because ngiyi1 ngithola Makhosi lele ngihamba nawo cause akusi individual ngithola just ma spirits lahlukahlukene ngithola say akha Makhosi ngithola so siba save ngakanani mas around yena because ma uhamba nelibutho uyathi ukuthi hey le vele libutho liya destroy baba safe njani bantu kumbe kwanani because ushilo ukuthi wena unga attract indzawo letipi nguwe lo basengingeni understand kusi ngikhulumela lento ukuthi basabe nokukhuluma nani athi maybe otoncedo I mean sengiyasaba because the outlayer mhlambi inesithundi o njani kumbe siyakhululeka kuyafana mas around ni kumele ukhululeke abantu labane moya especially abantu labanephiwo letihle ngithola njengathi bomakhosi nabantu abahamba letinzuzo and stuff bantu labanenhlanhla ngithola so if udisurrounda nabo nawe uba nenhlanhla and usually nabasenga mature enough basak awakening stage siphiwo sabo sakhulu ngithola usually nawuseceleni nabo tindvo takho tiyakhanya kepha bona tindo tabo tiyabhetha ngithola kuba njalo like usafe kakhulu mawuhleli nebantu laba spiritual gifted ngithola because uyakhona nokubona tindo tithiyo labakuthumela ngato ngithola uyakhona kubona asithi maybe uyakubotha une potential somewhere utok advise ukuthi ndoda gcinisa la ngithola ngiyo into letokuphumelelisa so usuku safe kakhulu nokuthi siyakhona kubona tindo before then ngiyakhona ukukubonela as a friend ngithola sometimes it doesn't have ukuthi size sibe bangani ngithola uyakhona kumbonela umuntu bakutshela ukuthi not ukuthi umtshele sometimes just umkhulekise ukuthi whatever le beyifuna kwendeka ingasendeki ngithola siskemeke kakhulu kubantu especially kuma social media majita banokufaka nje isithombe sentombatana bangafaka isithombe sentombatana utshela ukuthi so ngifuna mhlambe usicwayise kubantu lasibona abantu labavela bathi banebungoma nani yini lekufuna sikubuke kubo mhlambe singakubuka la ku social media kumbe nasemphakathini ukuthi hey lo muntu othayima lokhu naloku kuye ngoba ngathi nje nginesiphiwo kunganasiphiwo la uqinisile lapho athi siqale ku social media yabo umuntu lo tohambisa imali phambili yathi ukuthi esiphiwo kude ngithola angeke umuntu kubalekele futhi lokho bo online consultation nani ngithola umuntu na ufuna consult yaku yes bakhona labaphiwe ukuthi bende ma online consultation and stuff ngithola kepha qale uresearch uthole ukuthi ngabe lo muntu vele ulegit yini ngithola qale uresearch ngalomuntu kuqala ngithola se emakhaya ufuna kungena emakhaya ngiyakufa ngithola so lamakhaya umuntu angeke uthi uyalibuka likhaya labalinambilo but wena ufuna impilo kuyo ngithola la kunebantu khona labaphiwe yes kungaba ukuthi maybe usaqala ngesiphiwo sakho ngithola la kunebantu khona labaphiwe kunempilo ngithola kunempilo kulelo khaya utobona ngokuthi kunempilo ngithola baba netinto letihle and stuff and umuntu akumele ngithi wena utenetinkinga but ngikubude ukuthi
yini inkinga uyangithola yeah okay sengubuta kanjani ukuthi inkinga unless uyatuka emthandazo uyangithola kunebathandazi ukuthi lo muntu uphiwe just ukuthandaza kuphela akaboniswa kendini but banemandla over uyangithola banemandla ngendlela emangalisayo lokuthi nomtshela leti inkinga lento uyayikhulekisa uyayireverse uyangithola vele tinto takho tokhanya asisi noma ufuna umsebenzi uyafika kuye emthandazo sanibonani make ubaba ngikhala ngemsebenzi so utokukhulekisa uyangithola thola ukuthi leli viki lelita ukuthola umsebenzi or after a month or after 6 months uthola umsebenzi uyangithola so bantu labahambisa kakhulu imali phambili boba balekela uyangithola umuntu nakaphiwe uhambisa kusita abantu phambili uyangithola yes kumele ukhanyise vele because akasebenzi yedwa uyangithola usebenza netidalwa nama ancestors akhe umuntu nakakunceda kumele ukhanyise kunetinto lengiti avoida mhlambe ngitakini angisho ukuthi mhlambe bangani bakho labazohlala nawo let's say uTikTok consultant ngite maybe ngidocela kuthandaza netinto lekufuna ngithi avoid emangita mina yes akumele njengomuntu umuntu obekisa njengomuntu wesilisa akumele utekime ugcoke ama short pin ngithola ugcoke nje ngathi uyoti chilela ngithola kumele uhloniphisile because awuketikimi kuphela utena tu kwemakhosi ngithola so kumele ugcoke skipa lesitse ugcoke libhruku lelitse ngithola so ungatifakela amangcaphi sakho ngithola ungabe futhi ubiya kuyolala nemuntu wesifazane so utakimi ngithola tuke umuntu wesifazane angeke utekimi kumele ungihloniphe ngithola angeke utekimi uvete emacatha ugcoke lokungetuli kwemadolo kumele uhloniphise uyangithola ugcoke lokudze lokuvala amahlombe uyangithola athwale enhloko umuntu wesifazane uyathwala enhloko and akedi kimi nakasemalangeni abomake uyangithola njengoba ngishilo ukuthi lokhu sithi bani umbethwe ngikhethiwe akufani nalesikhathi ukhethele kukhona abantu ulungasho ukuthi hey laba bang inspire kumbe kunebantu leban inspire kumbe la akuna inspiration la yonke into ihamba ngale bakuthumelela kona abantu labadzala then mawu consult mhlawumbe uconsult because vele consultwa nikhuluma nabantu abadzala nikhuluma ngemdali ikhona abantu aban inspire kumbe akuna inspiration inspiration ikhona ngithola bakhona abantu lesebaphambili ngaleti phiwu ngithola lokunye sifunza kubo akusho ukuthi njengoba ngumakhosi nemandla nanani sengathi konke ngithola bakhona abantu lesibukela kuwo kepha akumele ugrab too much of information kubantu ngithola kulabo bantu lobukela kuwo because lokubaleke kakhulu tiphiwo tethatifana ngini lokubaleke kakhulu information letter nema ancestors ami ngithola akusho ukuthi ngingathathi kulabanye abantu ngiyathatha ngibuye ngendeni ngiconfirm kuba ukuthi ngabe info lengiyitholako so I right na ngithola so yebo bakhona abantu lesibukela kubo especially umuntu nakenda into le right mina njengami ngitsanza into leticonzile ngithola angivani netinto etibheke eceleni abantu labadlala ngebantu ngithola so kunebantu lengibukela kubo nabo lebenda kahle ngithola kuphinza sibuye siyikhulumele ecaleni but ngibise mabomu ngiyayithatha mhlambe impilo yakho kumbe hayi uyasho ukuthi okay manginalesiphiwo lesinyaka ngiyasijabulela nami akukatshintshi lutho empilweni ufana ukuthi imisebenzi le mangifuna kushayisa ukuthi makufika isikhathi sokushayisa ngingathi mangifuna kushayisa ngiyashayisa kahle babuye basicabangele abantu labadzala kakhulu ngithola so kuyafana nemsebenzi ngisho njalo uyatibekela nawe isikhathi ngithola ukuthi njengami from Monday to Friday lapho ngiyasebenza ngithola but kungaze kushaye bo 3-4 sengichilela nemajita ngithola because le isiphiwo lesi tiphiwo kumatima kuba nesiphiwo so uyadzinga ku relaxa nawe ngithola kuyasinza kusebenza ngebantu so nawe uyadzinga isikhathi sokuthi urelax utihlambulule because sometimes nama bebakufaka esilwane nangikukhulekela lesilwane sibiye singenela kimi ngithola mina ngiyodila naso or my ancestors atodila naso so lokho kudla emandleni
uthi kwendekani mangabe ukhulekela mina let's say nginendo le wrong iyaziwa ithela kuwe mara izwiba mawuyende ithothi mawungakaphumuli kumbe mawungaka no nangukhulekela nje noma ngabe kunini nangubeka tandla so lento ingena la kimi nathi ngoba mehluko okuthini mina ngihamba nabantu abadzala bafika bayicrash lento some of the things ugcina sawubona ulwa nato ebusuku ngithola ulele nje khona lo mnye bengimkhulekela angeke ngibite igama lemuntu net sengiyasho nje ngithola angeke ngicala kumention magama ebantu ngithola khona lo mnye bengimkhulekela like bekana something le monitoring spirit lebamfake yona ngithola ukuthi imgathe ukuthi wendane empilweni angathi ukhulekela i-tracker kahle ngithola nangesini track so nakakhulekela something yona iyayiphikisa lento okay ngithola yes ngathi nangimkhulekela didn't yajumpa etakini ngithola ngathi ngilele ebusuku ngeva umbhede so busy yabo ngathi kuna someone la shanga CCTV ngithola ngathi kuna something la room nje ngilwa nayo ngithola sengiloku ngivuka ngikhuleka sengiloku ishabalala ngithola yeah hayi matim so nasikolula lesiphiwa ngifuna ukuyena so titsa kuyanibangela bathakathi kakhulu ngithola because bathakathi futhi ufuna kubona maybe babesibanibani awile empilweni ngithola babesibanibani afike kimi ngimbonele ngithi yade babesibanibani namulo zama ukuphazamisa ngizafuna kusho ukuthi wena so uyaphapha umushake sengimosha because ngikhumbula ngibe nalesinye sibonakaliso ngincedza lo my sister ngithola ngicedza kumkhulekela ngathi ngiyolala nzambama ngabona igroup yebafati ngithola basurround emlilo bathi wena uyaphapha umsinziseleni sibanibani ngoba bese sicedzile ngaye bese uya ngokuthi angesikwende lutho ngithola silokuthi sengiyaboza ngilabantu labe bagulisa nangu ngithola ngibo la basangifikela emaphushweni bangitshela ukuthi ngiyaphapha nani so bayaphazamiseka bathakathi the fact that kuna someone lo spiritual gifted ngithola ukukhanya wena ngithola ukukhanya nasebunyameni so uyabaphazamisa so utoba netitsa vele ngithola bantu labadzala ban protect ukuthi even mangabe kune bantu labafuna kunilinga banivikele ni allowed ukuthi kuse ngifuna ukulinga la kumbe ngifuna ukukhomba ukuthi mina ngiyayenda into yende ungive kahle awukathunyelwa ngilabazali akukacela umuntu ukuthi ucela uncedo wena angathi kumbe singathi ukumbusa ngane so yini kumbe ufuna ukuprove ukuthi kuse mina ngisikhokho la ngayenda lento le wende mhlambe something nivumelekile or mawutoyenda kutowende kani ku tiphiwe tethu njengoba ngishita tifana na Prince ngithola khona abantu labatendelaka ukuthi into efana nalento kepha tiphiwe tethu tilawulwa ngimdala nalabadzala ngithola kunetindo lothu uyo attempt ukudenda tingahambi kahle ngithola ngoba abayifuni lento ngithola so asithi lokunya asithi angeke nje ngithi ngifuna kwenda into according to kutendela kwami ngithola angeke kungisebentele nje labadzala nemdali bahlangana njani sonke sidalwe ngimdala ngithola sekuya ngema ranking ukuthi my ancestors zakho bekubani labanjani ngithola nabe kubani labaphiwo labafe ngendlela le right basonzelana kakhulu naye ngithola lesibabita ngokuthi mathongo ngithola bani labafe bangana macala lamaningi ngithola so ba vibrate high bona basonzelana kakhulu nemdala ngeke bavuke ba above umdala kuhle angeke nangeliphutha noma ngabe banemandla even lama spirits lengisho wona inzuza nanani inzuza like icontrolwa nguye emdala that's why inemandla umuntu lonayo nje ngithola ukuhila uma eceleni kwakhe so ukunika inhlanhla nikhuluma ngithola so there's nothing above umdala then labafuna kubukela lama video akho because akusiyo le uchaza leti into bavile ukuthi okay ukhipha information there so from Sunday to Thursday bakulandzela njani ku social media babukela ku
kwanyalo i-permission lengisanikwe yona ukuthi i-platform ngiyisebenzise through Facebook. Ngithola ngimenzi Innocent Sithole. Dobona lapha kubhaliwe Makhosi. Ngithola inkosi yemali. Okubhalwe the tribal chief. Ngithola. Ngisebenzisa leyo kwanyalo i-Facebook kuphela. Unokusho ukuthi bantu bangakubita ngathi kumbe ma AKA kumbe kuyindlela yokuthi nit introduce okay ungangibita ngamakhosi labanye bangibita ngabani labanye bangibita ngabani is ukuthi mhlambe labanye bakubona ungiloko kumbe labanye ngibona kumbe ngasikhathi asathi ukuthi singa address kanjani sikhule ukuthi sisathi ukuthi mhlambe madlote lokushini bogogo ukuthi bomkhulu mhlambe besingakwazi lokho because igcame bogogo vele so ngendlela lesi addressa ngayo kumbe kunezizathu ukuthi akunangiyama ngangibita ngakhosi inzaba ukuze usho ukuthi okay labanye bangibita ngabani nabani kubalekela kuba lihlata because already nginesithundu ngithola nase ngikutshela ukuthi wena sibani ungangibidi ngazibani ba lo muntu uTobiya sekasaba ukuthini ngithola kuyoba ngathi kumbe ngiyamswabisa onjani ngithola so ku avoid kuba rude kubantu ngithola nje kuba khona labantu ukuthi ithokoza ngithola anginankinga umuntu ngiyavuma ngithola but ube sekangangibidi ngendlela ngingayo but ngithini anginankinga to avoid kuba rude ngithola but ngize ngithi angangibida ngagogo angangibida ngakhehla ngibethwe emakhehla nedalikwato ngithola but kunalaba dominatako ngithola between the two. That's why umuntu utholakala ukuthi maybe uphethe salukwato ngithola ungogo even noma ngabe umuntu wesilisa so ngithola nakuphethe salkwati la ku uba ngogo ngithola so mina ngithi abangibide ngagogo omkhulu noma amakhosi ngithola to avoid being rude ngithola no bantu labadzala bavame ecabangela abantu kakhulu mina ngiyacabanga ngifuna kuba ukucala lengicabangela abantu labadzala ngigcine khona la siyabonga ngemsebenzi lo wendako siyabonga naye abantu abadzala lendlela lokuthi nibuye ndonceda because unceda lusha kulula mawuthi ukukhuluma ungaka then ukhulume le information le angifuna ukulalela ngiyakuva ukuthi unesithundi but ngiyacabanga sikhule vele sisaba ukukhuluma nabantu abadzala ukhumbule ukuthi abantu abadzala endlini so akuwe kulula na social media ukuthi CDM so siyabonga le role edlalako na le information chubeka uyende stokulandzela ngaso sonke isikhathi then tshintsha impilo tebantu yes labanye mina ngibavile bese bakhuluma vele ku social media but bojwayele ubabona kuma comments so umsebenzi wakho uyabonakala sithandza ukubonga lokho and sihappy ukuthi sibe nawe la Asicoce Na Prince Vilakazi sakhuluma nabo nami ngithandza ukutibongela ukuthi ngibe nani la iphela njalo ke ngepisode 46 where Asicoce Na Prince Vilakazi ngishilo ukuthi utoyithandza so sebenzisa like comment section ungakhomenta uchazile ukuthi utomthola njani ke ku social media mlandzele ngendlela lenjalo press subscribe then ungakhohlwa ukufaka notification button because after this episode manje ndima episode la to landzela ke then mangabe uyimbongi i-competition emhla ka 20 May the most brutal poetry competition one winner iwina 500 kuneka 20 ma poet asibambane ku episode elandzelako. Let's talk about it, Asicoce. Let's talk about it, Asicoce. Let's talk about it, Asicoce.